Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamanta kasngi. Ko office jungka district mission coordinator Samagra Shiksha Abhiyan SSA Southwest Khasil District ringkat gajingya trailang jungka Limco RMC Gahati Kondas menta kasngi jungka khatwe tarik Agas kalapelong ya gajing sam yigi tiar ban pendon kam naga benta ki khna ki badon gajingduna ha ki department ki bahap apo mau kerwat blong bad rani kor blok kabadai jungka snem arhajar arpwe bad usnem arhajar arpuar. Karkum gajingyo lum yaki khna ki badon gajingduna ki department ki long south wengut na mau kerwat blong bar khat wengut na rani kor blong baro ki long san pu arngun haswa ban sami ki tian layo ban pelong ye gajingya lang ka belingkon ha office tray kam joga Samagra Shiksha Abhiyan kabri khmi yaki briu ki badon gajingduna ha ki department. Hakini kasngi laya don lang do MLA jongka mau kerwat constituency ba Renington El Thongkar u balongkum ukong san hakini kasngi. Kong di thongni IED coordinator SSA Southwest Khasil District. Kong S Khar Kongor District Mission Coordinator SSA Southwest Khasil District. Kong M Karbangar State IE Coordinator Semam Meghalaya Shillong. Ba SS Lingkoi BMC Maukerwan lani rani kor bat kiwe de ki officer. Habden kami assessment kami kiladan lala banunjo lum south way ngot ki kena nagani ka Maukerwan block ba khatwe ngot pada na ko rani kor block ba de kini ki santu armon ki bansayo ya kini ki aids and appliances kabot ya kini ki tiar katung ke jikdan kam ha ke jikduna ke jongki ban perkhat hi sanang ka puli puthi kini kena pada jidra do khat bet ba ko khat lani kita ki children with special needs mo ha ka puar bangi lunch kini ka program state jeni hawat kala dei na do hajar al lan rei banja cha khamad hakaliang ka puli puthi ban ki thopi kita kena pada jidra do khat bet ba ko khat ha ki school jeni ka dei na do al hajar san shalor Pangi bahadeng jo kita kijing duna do khat met Rei lapan lah ikun kan panpas ke MSC kabang jelas kau sarong ke kata jo ikun jo i bat kene kene keduksa ko ha hadu kata lalu pitre kali office kene keduksa ko ha hadu kata pama phim mi pa kali ka challenge ka jingko ha ko himbo batong bagi penlongkam ya kini ikon ki badon ke jiruna ke khatna in penlongkam iki hoy kali ke surga kala itu eki ban ai kajing ai kabakar pan bakin don bak kabahak tungkam tungjam ba 100% video ekri kabahak tungkam tungjam 100% na kato kahak bagi di video desa kalau pebon hak pos hak bagi saya ta kani kajing ti nga berkawan kenan hak bakar mau ya kani si berwani kendu pati nga kan mau ya kata bak roster system kabak sogar kam terkam mata kan lo kecing mutu ai bakrau na kam ta ki khol ki baduna ki department hak bagi sim kia ke dengan benta bah la kumno ki school baro ki de ban pa na ka benta ya kinong kai betul pa ba yo ka training lengba ka department hak bakin ai ki kai kumno ban ai ki kai bakin la ban hikai ki kena ki berkam ya ka special attention ya ka jik pelejing mur ka bakham bah na kali jo kinong kai ta kali hak ba ikwa bani i ba baro ngani siap ngi trailer ba kilong yen kilong sem kin nam skose kin nam khanyo ha ka boleh trai kana uje ban penkha leng ba jonglo ya kini ki khon ki badan kam ka attention ka bakar pa